kepada Pak Haji Bembang nang ada hari ini. Ujan nang dengar haber hanyar nang datang haji. Jadi tuh adakah mis atau kacang nang tak sisa lagi. Pabilanya ada beri gesan kami berangai haji sajadah atau apa juga mis nyaman kami masuki. Jadi lawan Pak Haji kami nang mau ucapi kepada sempian nang hanyar datang haji. Jadi jar dengar haber saumpama naik haji pakai pesawat tinggi lalu ke Madinah ujar ke makam Nabi. tadi nang pemula kami mengucap salam.
kami nang jua diundang. Lalu alhamdulillah kami bang hari ini kau mengabulkan. Berarti bang kami masih diberi umur minang panjang, sehingga di sini kita kawa bertemuan. Lalu nang lawan pian nang sudah mengundang kepada tuan rumah pulang kami ucapkan kami minta rela minta maaf lawan pian apabila hari ini terjadi kesalahan lebih atau kurang kami menampilkan, atau hari ini di dalam pertemuan ada nang sikap kami maulah tuh sampian dalam hati kata nyaman. Jadi nang lawan pian kami mau ucapkan banyak meminta rela minta maaf bertaan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan membawa bamadihin nang ini menghibur pian. Jadi nang madihin nang kedua kali sudah dimainkan lawan ibu-ibu bapak sabarataan nang wabil khususnya kampung Morong Kupang. Jadi dilihat-lihat orang itu hanya sudah nang banyak belikan. Jadi nang tak kumpul tak banyak kekanakan. Ada nang berduduk ada baku piyah hirang, ada tuh nang asik juga sambil bermemakan. Lawan ading-ading pian sabarataan baik nang laki-laki atau nang masih halus nang diingkut di tangan. Lalu nang tidak lupa kakak mendoakan kepada buhan pian ini sabarataan. Mudahan ading-ading pian sabarataan selalu panjang umur berataan sehat badan. Mudahan buhan pian berbakti lawan kuitan. Mudahan sakulah berataan pendapatan juga nang mama abah bagawi para jakian para jakian. Kami madihin nang kedua kali ini memainkan. Lalu nang lawan ading nang ada di hadapan nang bebaku piyah kakak lihat betapihan. Waktu awal kakak sekolah nang pondokan babilanya ku betapi pasti kada sing salawaran. Istilah kata supaya nang di bawah dingai bertambah panjang. Kalau nang lahon pian ulun mau ucapakan nang mana nih sekolah pian nang tak kumpulan. Mudahan berataan hajat dikabulakan. Lalu nang lawan ading nang lalu di hadapan baju nang di dalam dingai bakal luaran. Lalu nang tidak lupa kakak mau ucapkan lawan tuan rumah nang menjaga tamu nang ada bersalaman. Istilah bang kata pian menerimakan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapkan kata terima kasih pak lah nang lawan pian karena kami di sini juga nang sudah diundang. Mudahan nih acara kita dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Lalu bang kami terus nang melanjuti membawa bamadihin pastinya nang hari ini. Jadi nang lawan pian sudah nang bamadihin tadi pertama kali ulun ada bepadah sedikit mengisahi nang tu ujar ulun kita nang bamadihin kada kawat tu talawas pa ay buhay nang hari ini. Karena pa ay buhay ulun nang maucapi awak kada tapi nyaman tadi awal mamadahi. Jadi nang lawan pian ini sabarataan pastinya nang tak lupa ulun nang menyapaakan. Ini ada kawan tuyat nang permintaan kepada bebaju putih juga kopi yang putih nang pinainya kapanasan. Hujan nang dengar kabar nang ini Yasir Bangaran. Jadi dilihat-lihat pinanya masih bujangan. Kami nang tidak lupa kepada Abang Yasir kami mendoakan. Hujan dengar kabar inya sudah begini atau masih bujangan.
bujangan. Jadi dilihat-lihat ujar Wahyu nang bujangan. Jadi nang lawan Yasir kami mendoakan, mudahan si pian selalu disehatkan. Mudahan begawi pian perezekian, usahakan nang apa diberi keberkahan. Mudahan Bang Yasir jodoh lakas mendapatkan, apabila sudah berbini mudahan tuh kaina selalu dikuatakan. Jadi nang lawan acil nang anak berjalan, bila anak cilai pian disuruh berjalan, itu lamunnya kawa diberi sesandelan. Karena inya bersandel pinya nang berjalan, bilang kada sing sandelan. Jadi nang lawan pian ulun ma ucapakan kepada Bang Udoy nang ini Bang Aran. Sebelum matihin kami melanjutkan, Udoy Cilai hendak minta nomor HP gadis nang bebaju hirang. Nang ini Bang Udoy sesingot sing lebetan. Jadi nang lawan ading nang bebaju hirang, adakah nomor HP Udoy hendak minta dingai nang nomor bian. Karena dengar kabar Udoy hendak begini tapi belum bertemuan. Jadi gini Udoy rancak nang berpacaran, tapi inya berpacaran kada bisa bertemuan. Istilah Bang kata Udoy nang berpacaran, ujar menjera akan ngabang sekali terdebat langsung diputusiakan. Juga hendak minta lagi lawan tuh Bang Pian nang bebaju hijau nang duduk di sini. Jadi nang tidak lupa kami nang memadahi nang ini Bang tukang kaai nang ngarannya Haime. Jadi inya kaai betaring nang di gigi. Jadi sangar habar hendak minta nomor HP nang bebaju hijau nang belum talam lagi. Istilah Bang kata kaina pian memberi kaina imbah matihin Udoy lawan Haime. Kawa haja Udoy kasih tok mendatangi. Jadi nang itu request sudah ulun sembeti. Lalu nang lawan pian pulang seberataan, nang ada di sini tak lupa menyapaakan. Nang jelasnya ulun memberi penghormatan. Ini nang matihin kami hendak permisi pulang menampilkan. Salah lawan hilap bila dalam ni ucapan, ulun meminta rela minta maaf berataan. Karena ni matihin kada memakai buku kada memakai catatan, imbehen lupa ai kana behen luput jua ai. Jadi minta rela dahulu seberataan. Lalu nang tidak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu di sini nang tak kumpulan. Nang mana pian nang sudah hendak bulikan. Jadi lawan Nisa tak lupa menyampaikan. Jadi nang umanya tadi meliatakan ulun Cilai lawan itu nang anak pian kami suah bakan nalan. Cuman sayang benar istilah tuh Bang kata jodoh diatur Tuhan. Kalau nang tidak lupa sekalinya abahnya juga nang ada saluan. Jadi nang lawan pian Pak Haji kami ucapi nang itu anak pian sudahlah inya beleki. Karena lawas benar kada nang tatamu lagi. Jadi lawan Pak Haji kami doakan hari ini, mudahan Bang pian Pak Haji sakaluargaan selalu panjang umur sampian nang sehat badan. Mudahan Bang pian rezeki dilancarkan. Apabila pian Pak Haji ada hajat mudahan dikabulkan. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada Bapak Ibu ini seberataan. Jadi nang matihin kami menarusakan kepada Tupang Amang nang bebejuping pinahnya
ulun ma ucapakan kakaknya pangantin nang baku piah hirang. Jadi nang lawan pian kami menyapa pulang. Lalu nang tak lupa kepada bus minyak nang Bangaran Haji Bambang. Mana kasidinnya nah kada kelihatan. Nang jelasnya pian lawan nang Pak Haji Bambang. Kami nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan Pak Haji Bambang panjang umur sehat badan. Mudahan Pak Haji itu nang pastinya rezeki dilancarkan. Mudahan bulan mulut pian kawa bebini pulang. Bebini pulang. Jadi tak lupa kami nang mau ucapi kepada Pak Haji Bambang nang ada hari ini. Ujan nang dengar kabar hanyar nang datang haji. Jadi tuh adakah mis atau kacang nang tak sisa lagi. Pabilanya ada beri gesan kami barangai haji sajadah atau apa juga mis nyaman kami masuki. Jadi lawan Pak Haji kami nang mau ucapi kepada sempian nang hanyar datang haji. Jadi jardangar haber saumpama naik haji pakai pesawat tinggi lalu ke Madinah ujar ke makam Nabi. Jadi nang wan Pak Haji kami nang mau ucapi kepada abang Ahyar nang begawi tukang gunting tak lupa menyapa pian. Jadi nang lawan pian begawi beguntingan berarti nang sama haja bang kita pemadihinan. Ulun nang di rumah bang juga beguntingan bila ada di Hamayong nang di pinggir jalan. Jadi lawan pian kita nang sama gawian cuma selain beguntingan ulun banyak tuh behayam. Lalu lawan pian ulun mau ucapakan mudahan usaha pian diberi keberkahan. Mudahan jebik pian bangai nang tambah banyak hibak samohaan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan mudahan sabarataan panjang umur sehat badan. Allah sehat badan. Alhamdulillah pada nang hari ini ulun mau nang bepaloh baik buai nang hari ini. Lalu alhamdulillah tak lupa ulun ucapi. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kepada ibu bapak aur nang ading ini aja nang lalu di hadapan. Jadi nang lawan pian kakak mau ucapakan bila dingai rancak lalu namun kawan nang dikurangi dulak nang malihat pian. Nah adeng itu ading-ading bebukahan. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapakan lawan kakak nang di rumah nang sidin sudah makan nang bebejo habuk nang bakar rudung hirang. Jadi nang lawan pian kami menyapa pulang pinanya nang hanyar haja lih pian beenakan karena bangsa ruan banyak bener sasanguan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian mudahan nang tu sempian nang tajeuh saruan. Mudahan berataan selalu dalam lindungan kaina kita bulik selamatan tuh di jalan lah di jalan. Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini. Kita pematian sudah parah tengah hari nang ini jam 11 lewat 15 menit sudah ulun itihi. Jadi imbah ini mungkin nang kami makanan istilah tukang kata kami istirahatan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan kepada pengantin pulang nang di pelaminan. Jadi nang tak lupa kepada tukang ngantin nang abang Aspian dan kobiniannya Halija Bangaran. Mudahan pengantin pian laki binian selalu nang panjang umur berataan sehat badan segala penghajat pian dikabulkan. Mudahan pengantin
terpisahkan. Lalu tak lupa kami nang melanjuti membawa bemadihin nang kedua kali. Jadi nang lawan pian nang ada di sini, baik nang bebinian atau nang laki-laki. Jadi kami madihin sudah kedua kali. Kikira bemadihin kaina nang imbah ini disambung salawatan kaina nang oleh hadi. Lawan bapak ibu pulang seberataan, kita bemadihin nang ini nang kedua ulun nang memainakan. Tampulo bang kita masih ada tak kumpulan, baik pian nang dihambin atau nang di dalam. Alangkah baiknya berdoa seberataan, bila ulun berdoa amin akan tuh sempian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu di sini seberataan. Lalu nang madihin kami meneruskan, kita nih berdoa tampolo tak kumpulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan seberataan panjang umur juga sehat. Mudahan sehat kita ini di jalan taat, mudahan sehat kita juga nang walafiat. Mudahan bang sehat kita nang berataan, iman ditambah kuat. Mudahan berataan kita nang di semua berataan kabul hajat. Mudahan bang kita berataan dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Laka akhirat lalu tak lupa kami nang mau ucapi kepada bapak ibu pulang nang hari ini. Tadi lawan pengantin sudah didoakan, tampol ini bang kita buai pulang bertemuan. Jadi nang tak lupa kami mendoakan, mudahan dia bulik ikam nang dalam lindungan. Mudahan bang ikam salamatan di jalan, ujar dengar kabar hadi nang hendak auran. Karena hayam di rumah belum jadi umpane, jadi nang lawan hati kami doakan hari ini. Mudahan hayam ikam berataan kada mati. Lalu tak lupa kami mau ucapkan lawan bapak ibu ini seberataan, duduk beta limpuh bilang kaya bebinian. Ada tahu berang tak kapit besabelen, jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan pinanya masih bujang kalau belum bebinian. Mudahan nang berdua nang baju sasirangan, mudahan bangai pian rezeki dilancarkan. Mudahan bang pian pabilanya usaha diberi keberkahan. Mudahan juga jodoh pian lakas mendapatkan, mendapatkan. Ni anak siapa cil maingkot hayam, jadi nang lawan ading nang ada di hadapan. Jadi nang ni abehnya mairingi di belakang. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada ading-ading pian seberataan atau anak kecil di tangan nang tak guringan. Pinanya panginya cilai nang tetap guring merasa dinyakan. Lalu lawan acil ulun mendoakan, mudahan makin hari tambah lama awak pian. Jadi tak lupa kami nang mau ucapi ini nang madihin sudah kedua kali. Jadi nang lawan ini kemana tuh sampian nih nang hendak pergi. Jadi doakan ini selamatan hari-hari, mudah niai pian selalu dilindungi. Lalu nang madihin
pian. Lawan bapak ibu abang ahyar berdudukan. Mudahan bang lapian selalu disehatkan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan. Sebelum madihin lanjut sekali pulang tepuk tangan. Lah tepuk kepada bapak ibu ini sebertaan nang ada di sini pian nang tak kumpulan kikira nang imbah ini kami nang hendak makanan jadi nang madihin kami menarusakan tadi nang kita doa sudah sebertaan doa nang terakhir gasan nang kampung pian jadi nang tak lupa ulun mendoakan mudahan kampung sini wabil khusus Murung Kupang mudahan kampung sini pastinya selalu aman terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan mudahan kampung sini diberi keberkahan jua masyarakatnya begawi para jekian nang mana tuh bahuma mudahan nang mangat aman nang mangat aman membawa bamadihin satu mat lagi bertahan lawan abang-abang ini sebertaan atau jua kakak nang lalu di hadapan binanya nang dua lagi bini atau bepacaran lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan rasa ulun pinando lawan lakian yang ini inya rasa suah bepacaran lawan buhan bebinian tempat kami jadi nang lawan pian bangai alhamdulillah jodoh sudah mendapati mudahan bangai pian selalu dikuatakan sehingga bang pian bini lakas betianan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian mudahan di lain waktu kau pulang bertemuan masihkah adakah pian kajikah nang mirikan beren nang jelasnya kita lawas bener tupang bangai kadenang bertemuan waktu pian bang masih raramian bepacaran pian ngajak benar kahamayong bejelenan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan mudahan bang lapian selalu nang sehat badan sehat badan jadi lawan abang nang sudah bebini jua nang lawan pian tak lupa ulun kadehi pacaran pian semalam inya sudah beenakan bangkai nang waya ini jadi tuh anaknya hanya renang 3 bulan bangai belum genap lagi lalu lawan pian ulun nang mau capek mudahan bangai pian itu lawan nang bini selalu panjang umur jua nang berdua sehat setiap hari mudahan bangai pian dilancarkan rezeki mudahan kawat terus pian manapahi bini mudahan kang pian selalu dilindungi jua tak kumpul terus hidup sampai ke mati alang mati lalu tak lupa kepada nenek adeng jangan laju nang berjalan lalu tajuk mbak amang idis berkepan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan tadi salah sambet ulun bermadihinan lawan buhan pian ini sampai retaan bang dulai alhamdulillah sudah mau berpaluhan padahal semingguan awak mariap dingin pamanai saikungan lalu alhamdulillah kami nang tuh di sini kawa mengabulakan jadi lawan kakak nang karudung hirang mulai pamulaan sidin manguri hingi sayang benar ujar ijai nang tuh di sini kaai nang to sampian ujar nang sudah belegi jadi ngini ijai lawas mencari bini padahal banggawian banyak hayam tuh beisi lalu
lawan pian kami mendoakan, doakan bang kakawanan kami beretaan nang ada di belakang masih ngimi bujangan, mudahan beretaan rezeki dilancarkan, jua buhannya jodoh lakas mendapatkan, doakan bang dul mudahan jua bang dul lakas nang melahirkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada buhan pian ini saberetaan, lawan bapak ibu di sini nang tak kumpulan, mungkin nang bematihin satu mat lagi bertahan, ulun mewakili kakawanan sarumbungan, salah nang lawan hilap mohon dimaafkan, jadi nang tak lupa ulun membawakan ini bila jerujuk pastinya daun imambai, apa ikat lagi ini dedeyan kain, mobilnya jodoh hari ini sampai menjelang ini hari pengantin, nyaman-nyamannya ini makan semangka, apabila hendak banyak datangi kan negara, kita beretaan langsung aja berdoa, mudahan tuh pengantin selalu bahagia, lawan bang ibu nang sebelah kanan, ulun nang tak lupa ulun nang minta maaf lawan pian beretaan, baik ke nang toha atau nang beenakan, mudahan beretaan buhan pian sehat badan, kalau nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ating-ating atau bapak ibu ini seberetaan, atau abang ahyar atau pak haji bambang, ulun minta rela bila tak sambetian, tinanya sidin gulik disambet tak disupan, lalu minta rela pak haji lah beretaan, ini nang wadihin kami hendak bertahan, mungkin nang imbah ini kami hendak makanan, kikira bang pulang kaina kami disambung dengan nang salawatan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, kalau bang ada kaina jarum nang patah jangan disimpan ini di dalam hati, kalau bang ada kata ulun nang salah jangan tuh dibuat pastinya di dalam hati, kalau bang ada ini sumur di ladang boleh kakaina kami menumpang mandi, mudahan beretaan kita berumur panjang, kaina dilain waktu kawa bertemuan lagi, lalu terakhir ulun mau ucapakan banyak meminta maaf minta rela beretaan, bila bematihin terjadi kesalahan lebih atau kurang ulun memainakan, nang jelasnya kami minta doa buhan pian, mudahan beretaan kami nang sehat badan, mudahan bang hajat kami dikabulkan, lalu nang terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi, kami bersatu suara bertahan.